Hey, Sichomane sikaBhemile, umuntu ebhanyazile Mbatha, December 9, 2018. Ngabe niyavundulula bafowethu, hhayi indaba yokudlala, niyavundulula. Selimtholile uBhanyazile, umuntu ebhanyazile Mbatha. Iposti under ipage elithi Khuba Brothers. Angithi niyazi ukuthi ne-SK Brothers esithanda ukudelela sibhekise ngapha mandaba. Khona soyikhandelela ipage elithi Khuba Brothers. Uthini lapho Khuba Brothers? Uthi ngithola uFacebook omdala kamuntu ebhanyazile Mbatha TV. Hawu, kanti awumfuni uKhuzani King Idlamlenze Mpungose lingaphesheya eqhawe emdletsheni. Aningana ama-post ayo anjena. Ngakuthola kodwa kuyobe usugulile. Hayi, qinisile lapha impela. Ngalezi ayikhathi kwakusadlala indaba yoqhawe lami. Njengawo wonke umuntu onoqhawe lakhe. Wayengeke umuntu ebhanyazile-ke engakuvezike ukusapota iqhawe lakhe. Ayithini le post? Okuyisoleza lapho libhalile lithi ushobe nentelezi uKhuzani. Kune-section laphana kuyisoleza eyayibhala laphana. Angazi noma umzala noma yini, kodwa nje khona umuntu owayedalela nje ama-celebrity laba abhale noma yini ayithandayo uma kunesigameko esenzakalile. Kanti wayetheni lapho umuntu ebhanyazile? Wayethi mina ngangithanda indidana, hhayi uKhuzani. Ngiyama lapha akayofa nentelezi yakhe, ngizomfaka emdletsheni iphuphe lentelezi yakhe. Kusho kubani? Umuntu ebhanyazile Mbatha. Kodwa ngiyathanda ngoba umuntu ebhanyazile useyimele manje, uyayiphilela impilo yakhe, uzenzela i-content yakhe. Mina ngiqala ukuyazi ngo-2023 ezenzela amavidiyo, wakhula nje emsebenzini wakhe. Umuntu usesilethela amavidiyo nje anohlonze. Imicimbi eminingi uyayihambela uBhanyazile, umuntu ebhanyazile. Imicimbi le esingeke sifinyelele kuyo. Usebenzisa upetrol wakhe, isikhathi sakhe, ukutravel, imontife, abantu ashutha nabo, yonke leyo nto le equipment. Usekhulile emsebenzini wakhe. Ukuthi into engiyithandayo ngabantu emhlabeni, noma singahlukana kanjani, noma singenzani, noma singathini lapho esisuka khona, kulapho esibheke khona. Kumaskandi ngiyohlale ngisho uKhuzani ulenzile iqiniso emculweni uKhuzani. uKhuzani kunensizwa yalapha emdletsheni ayikhulisile ngomculo, iyaziwe kumanje, iyahlonishwa, iyahloswa lo nyaka uKhuzini. You understand? Kunomuntu oyeshela uKhuzani isigeni waseyahamba, lo muntu uyaziwa through uKhuzani. Amagitangoma kakhulu adumile, nanezinto awenzele zona, nanokuthi bahola nange-payslip. Yinto nje leyo bengajwayelekile ukuthi kubonakala ukuthi benzani emakubo. Bhanyazile just like abanye abantu naye wayeseyintwana lapha, nokuthi ukuthi ngimehlisa isithunzi lokho. Naye wayesafunda igame, wayesajabulela uFacebook, wayesajabulela uzi-express. Alikho icala ukuthi usupport umthandeli, because lokho vele wayekuvezile all along. Sathi sifike laphana thina kwi-content late 2024, because i-content bengeyona into yethu, besingekho kangako, umdlandla wayo besingenayo, besiyibukela nje uTikTok abantu bebhoka. So safike sathola ama-channel anjengomfowethu news laphana, lalela mfowethu kubo bani leka Shepherd Manqele, Perfect TV, nabo obani umuntu ebhanyazile babefikile bemile bemelele namavidiyo. Amavidiyo ayexebha uKhuzani isikhathi eside, uthola ama-channel ayi-4 even 5 or 6 nama-channel angafocusile kumaskandi ayiwaposta amavidiyo kaKhuzani ewa-rotate ku-YouTube. Kubalandeli bakaKhuzani okubuhlungu loo nto leyo, babenza imali ngalokho, begaya imali ngalokho. Kodwa uzothola abantu bekutshela ngomunye umuntu ukuthi yena obecindezela, umuntu obekhunywa kabi, uyena muntu ayizange yenzeke lento komunye umculi except uKhuzani. uKhuzani yena mculi okwahanjelwa uwelile, wamthuka wamgxibha ngalo waphinde wabuya. uKhuzani yena mculi othi ephila nongizwa, wahamba waya ngale wawela, wafika wamgxibha esengale. Uma esekhuluma uKhuzani kube yintembi, yabona. Kodwa isikhathi esengale umfowabo Manqele egxibha ungizwa, kwaku-right, wayekumukela lokho. Kodwa masuku uKhuzani obuyiselayo emdelela ungizwa, sekubuhlungu. uKhuzani yena mculo onebhadi ukuthi mayishinto nyakaze uFacebook, unyazo kumaskanda abalandeli, yonke into ayithintayo uKhuzani. uKhuzani yena mculo owathi ephesheya kwathiwa uzobe engekho emgcagcweni kamfowabo, uma esekhona kwathi nya uthi besikhathi eshadela lapha.
kwaphela ukuphapha. Khona bafika namathawula angathi iy'mfadulo zokusula izitsha owaphethe ngoshekazi, amathawula nganoma izikoshi noranjani. So uKhuzani yena mculi onebhadi ukuthi kwa-TikTok abantu abanjengoSiqiniseko, abantu abanjengoDouble, abantu abanjengoMgibe, abantu abanjengo-Alabaster, abantu obani labo, uMmeli, abantu abanjengo-Mr Ernest, abantu abaningi abangale Mdletshe, oMathenjwa, okwaMathenjwa, baningi balapho bekhona kumanje ngamagama aKhuzani ukuze bekhulume bebengaka. Abanye abasekho emhlabeni, umoya wabula lokuthula, kodwa bayakhuphuka ngoKhuzani. uKhuzani wakhretha iy'mpilo, wakhretha ama-career kubantu abaningi. Omunye umuntu ebhanyazile ophilile ekhonele Khuzani embeke lapha khona. Vele ama-channel amaningi ayingayishare into e-wrong ngomthandelo. Ngishathiwa abantu babekuziba lokho benza ukuthi ababoni, bekubesitshela ukuthi khona uvalelwayo, kodwa akekho umuntu wepostwa usuku nosuku ku-YouTube ngama-post abhedayo bemgxiba ngenhlamba, bemthuka ngoma wakhe, bemthuka ngobaba wakhe, bemthuka ngogogo. Ayikho inhlamba bengambizi ngayo, and futhi ayimukelekile. Wena uthi uyavela uzodefend uKhuzani, wawuphela indoda, awuba senkingeni enkulu kabi ukuthi wena wazokhulula uKhuzani, wazokhulula idili emdelela. uKhuzani wazoba ne-stress esikhulu. Yingakho uma ngibona ama-poster kanje ngijabula, uyabona, vele khanye, because ngikwazi ukukhuluma ngikhanyisele nomuntu ongazi ukuthi into isukaphi. Okukuvezayo lokhu ukuthi thina khathi sifika laphana Khuzwayo, uNziphazi, uTofaka Sobethu nabanye mhlawumbe engingakabazi kahle, uKhuzani ube yinto yokudlalela, bekuyisikorobo nje sama-YouTube channel. Lokho kwazi kwenza nabaculi beze bedlala ekhandeni likaKhuzani. Hhayi njengoba manje-ke sengathi kuyabuyiswana, kodwa kusabe bedlalela bechanaza ekhandeni likaKhuzani. Izinto ey'njengalezi whether uyayithanda or awuyithandi okwakho lokho. I don't give a shit or I don't give a damn ukuthi wena ufila kanjani. Mina ngikhuluma into abantu abalandela uKhuzani ubuhlungu ade bebuzwa usuku nosuku ngedlamleza. Uma wena ungakuzweli lokho okwakho lokho, mina ngiyosho ukuthi izinto ziqala kuphi. Even if lo sikhathi leso ngangakabanaki labo baposti labo, kodwa abantu uma sebeyinto ethize namhlanje enikwazi ukuthi bayakhuphuka ngoKhuzani, balapho bakhona ngoKhuzani. uKhuzani babhadala imali cash account esandleni, abanike imali nomsebenzi abayenzayo. The same people ababekhuphuka ngayo ngalezi ayikhathi bengamthandi, bekhetha amaqhawabo angeke aba-recognize. uKing Zosi wakwafela ukuthi uposta kahle ngoKhuzani, kwathiwa akami kancane because wakwazi ukuthi kunendoda yangapha ehluhluka kumele kupostwe ngayo kuphela. Wase wagwinyele wonke ama-channel kuFacebook, wase wagwinyele wonke ama-page amakhulu. Mase kuveza lokho kube ngathi mhlawumbe siyahlukanisa because sasubona ushit ukuthi lo ushit, sayibona igame edlalayo la, kuphanyiswa lo kugxibha uKhuzani. Lokho sohlala sikuveza ngale sikhathana, whether abantu sebakhula or abakakhulu, iqiniso sohlala seliveza. Njengayo Real TV1, i-channel ayikhandela ukuthi izowisa gxibha umsebenzi kaKhuzani, uNelo lo wayiloya manje. So izinto ezinjengalezi sohlala siyiveza, akukhathele ukuthi ngasiphi isikhathi, akukhathele ukuthi ipost soyibona nini. Mhla siyibona soyibuyisa, sikhuluma isiport, siyendlale lento because badlule ebuhlungwini beminyaka ngeminyaka. Abalandeli baKhuzani angiphatheki uKhuzani ngefamily yakhe ebihlele stressekile. So uma sekhona abantu abanjengathi sithola opportunity ukuthi siveze liyisade elingalazi, ningafuni ukusikhoja ukuthi wawulanda into endala. Yena lo muntu lo eyibhalela lo nto endala, wayeyibhalela into eyibhalela ukukhupha ngayo uKhuzani. So as long as ngiyibona into mina ngizoyithatha ngenze i-video ngayo, ngiyipostele abantu bezibonela abantu. Ngalokho angisho ukuthi abantu abanye bom-attack lokho, kodwa funa beyazi abantu ukuthi izinto ziqale nini ukuthi zibe lento ebhedayo. Lezi ezenze impilo kaKhuzani yaba yilento eyiyona namhlanje. The same people abadla ngayo is the same abantu ababefuna ukumusa ngalezi ayikhathi. So ngeke ngathi ngiyahamba lapha ngibheka ama-comment kuyo le post ngoba ibingihlekisa kakhulu le post. Ubalo yana uElmseni Mngonyama uthi ibhanyazile wayengakaza kufihle vele lokho ukuthi akafuni uKhuzani, wayehlezi emxeka. Kodwa ngicabanga ukuthi ngesimo sokukhulu nokweluleka okuright for umsebenzi wakhe
wabe esegwinya itshe wathoba, kodwa yena wayekubeka kube sobala ukuthi cha akalithandi iqhawe. Qinisile insizwa yini engayibona ngiyifikela nami lapha kwa-content yakwa-YouTube. Ubani lona umhlengi Hlokoloza Cebekulu uthini, yazi ngiyayikhumbula lento kaMtebhanyazile Mbatha, yeyi le nje iyamenyanya uKhuzani, ubehlezi aqamba amanga ngaye. Asiqhubeke lapho. uManqoba Madona uthi lona wakhuliswa ukungcolisa igama likaKhuzani, mina nje ngaze ngambhlokha ngoba wayebhizi shame, noma enza ama-interviews nabaculi wayegxoba uKhuzani. Le nje hhayi uzana ukumiza nje, cha nami ngiyakhumbula impela every interviews wayehlala babuza waqhosha kunjalo kusebenza noKhuzani, asakubona usebenza noKhuzani. Cha ubeyenza uMtebhanyazile loo nto leyo, ubeveza ukuthi uthanda bani kanti Mdletshe umthandeni. Ubani lo ukubheka Zandi uthi senzeni ngalokho uma umzonda ngokwakho lokho singenaphi wena, uthandwa ngubani, uyanyanyisa. Ucasula ukuthi-ke manje kuvezwa umuntu eyibhanyazile-ke lo ubani Thokozane Manqele uthi hawu kanti kuyaphoqa yini ukuthi amthande ngenkani, uyamyuza kodwa phela uKhuzani uzakho ukhuluma umsebenzi wakhe, wayemyuza naphambilini namanje uyamyuza, yilokho kuvezwa abantu. Ubani lo uthalente Shandukazi uthi abantu abamthanda uKhuzani banamanga, ngeke ukhulume ngomuntu ongamthandi, bathanda ukumyuza ukuze bekhuphule umsebenzi wabo, simple as that. Bani lo uBootman kaMahabula uthi uKhuzani washo vele ukuthi kulixoke lokho. Ubani lo idlambuleze izinto zakhe uthi nalokho okuthiwa uSikhinkili, hayi uSikhinkili wazama wakhupha ngendlela akhuphuka ngayo, kodwa wathi mayibuye i-account yakhe imoshe uSikhinkili, wabona ukuthi ngapha ngathi kuyakhuphukeka, wasestika khona-ke usesemdletsheni uSikhinkili full time, futhi namzondeli lokho ukuthi wayikhethela nani nabanye niyikhethela lapho nithanda khona, aniphoqiwe. So yeah, sekuphelile lapho. Bemaningi ama-comment-ke lapho-ke ade ngiwafunda-ke namanye asele kule post yango-2018 Nkosi yami. Ya injalo-ke impilo, kunjalo-ke bafethu, kunjalo-ke. So abantu abakhululeka, so lokhu kunabantu abanje ngathi hayi thina khulekana siyokhuluma nje into esibona ukuthi mesiyikhuluma sinitshela yona, ayikho into okuthiwa le ayikhulunywa iyekeni. And into okuthiwa yiyeke kusuke kushiwo into ekhulumela uKhuzani, kufanele nenithobeke njengoba ningabalandi baKhuzani, akumelanga niveze izimvo zenu. So ayikho loo nto leyo, into enjalo ezikumele ihlale iveza, nizazi ukuthi ubani kanje as much as sekukhuliwe sekuyiwa phambili, kodwa nje impilo imile lapha emekhona. Umlando awusoze wawu-editha, umlando akwazi washintsha, nje athiwa wena ufile kanjani, usizwa kanjani. Nisale kahle.